twongeye kubasuhuza tubifuriza igitondo cyiza, igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Tuzindukanye amakuru mashya, amakuru agiye kwibanda ku ntambara njyana muntu, intambara izindutse ica ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura. Mbonero kubanza gusuhuza inshuti n'abavandimwe mudukurikiye muri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abadukurikiye bari Igitega, Ibujumbura, mu Kayanza, Nyanza ya Lake, mwese dukomeje kubasuhuza. N'abadukurikiye bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abari i Bukavu, abari i Goma, abari i Kinshasa, mwese dukomeje kubatera yambo, ari nako dusuhuza inshuti zidukurikiye ziri ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bwongereza, mwese dukomeje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha kugira ngo bikomeze bibane namwe mu mirimo mukomeje gukora yagiye itandukanye. Noneho hazindutse inkundura y'imirwano, hazindutse imirwano ikomeye, imirwano iteye ubwoba. Ni imirwano irimo kumvikanamo imbunda ziremereye, inini ndetse n'intoya. Ni imirwano izindukiye ku musozi wa Kanyabayonga muri teritwari ya Rucuru muri Grupama ya Bwindi, aho iyi mirwano FARDC ibyutse isuka amabombe menshi ku birindiro by'umutwe wa M23. Ni imirwano noneho ku buryo bweruye irimo ingabo z'umuryango w'abibumbye, ingabo za MONUSCO. Ni amakuru abyutse ashyirwa ahagaragara n'ibinyamakuru bitandukanye. Imbone zacu nayo zo zikaba ziyatugejejeho aribwo bwa mbere zitubwira ko MONUSCO yemeje ko irimo irasuka ibisasu byinshi iri ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23, kandi irimo irabisuka mu rwego rwo kurengera abaturage bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane kubw'abarwanya umutwe wa M23 bakomeje kwibasirwa bikomeye cyane. Iyi mirwano irimo irabera mu bice bitandukanye, by'umwihariko ku mirongo y'urugamba iravuga ko irimo irabera mu bice burimo Burindi, Kirambo, mu burengerazuba bw'umujyi wa Kanyabayonga muri teritwari ya Rucuru, aho iyi mirwano ingabo za Congo FARDC zamaze gufunga umuhanda wa Virunga werekeza Kanyabayonga ugakomeza mu gace ka Rwindi. Umuvugizi w'ingabo za MONUSCO Liyetona Koloneli Kadima Masha yemeje aya makuru, anashimangira ko batazigera bakomeza kurebera mu gihe izi nyeshyamba za M23 zikomeje gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. Anakomeza avuga ko babyutse basuka ibisasu byinshi iri ku barwanya umutwe wa M23, ndetse iyi mirwano bakaba bamaze kwicaramo abarwanyi benshi b'umutwe wa M23 banafata abandi matekwa. M23 yari imaze iminsi isohoye itangazo ishimangira ko itazigera ikomeza kwihangana mu gihe MONUSCO ikomeje gutanga ibirindiro byayo bikifashishwa n'ingabo za Congo FARDC. MONUSCO yashinzwaga gutanga ibirindiro biherereye Ikiwanja no gutanga ibirindiro biherereye Kicanga muri teritwari ya Masisi. Gusa kuri ubu ngubu MONUSCO itanze umucyo ishimangira ko irimo irafatanya n'ingabo za Congo mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Mu gihe Kanyabayonga yari imaze iminsi nta mirwano irimo irumvikanamo, guhera mu masaha ya saa 9 z'ijoro zo kuri uyu wa gatatu nibwo isasu ribyutse rica ibintu, nibwo iminwa y'imbunda ibyutse isuka amasasu. Indege zongeye kugaruka ku rugamba, Sukhoi 25 CH4 ndetse na kajugujugu zirimo kunyanyagiza ibisasu abarwanyi ba M23. Babuze ubwinyagamburiro, babuze aho bahungira, babuze ayo bacira n'ayo bamira, kuko FARDC irimo iraretura imisozi ikagwira abarwanyi umutwe wa M23. Iyi ni nayo mpamvu itumye bamwe mu barwanyi bakomeye cyane bo muri M23 bafirimo ufite ipeti rya Liyetona Koloneli ashimangira ko bahuye n'akaga gakomeye cyane, ndetse FARDC ikaba imaze kwica abarwanyi benshi ba M23 muri uyu musozi wa Ndumba ndetse na Birumba. Ni imirwano kandi irimo irumvikanamo za mbunda ziremereye, za mbunda zisanzwe zifashishwa n'igisirikare cy'Uburusiya, kuko kuri ubu ngubu BM
M30 nazo zamaze kugera ahangaha. Amakuru aravuga ko FARDC irimo irakoresha ingufu zose, irimo irakoresha amayeri yose, irimo irirukana abarwanyi b'umutwe wa M23. Imirwano iherutse kubera mu gace ka Rucuru yatewe no kuba M23 yarageragezaga gukomanga yinjira Kanyabayonga, gusa FARDC igakoresha amayeri yose igasubiza inyuma umutwe wa M23. Inkuru twahawe na Radio Okapi ngo igitero cyabaye kuwa kabiri cyashegeshe abarwanyi ba M23 ku buryo bukomeye cyane, kuko za ndege za drone za MONUSCO zakoreshejwe mu kunyanyagiza amasasu menshi iri kuri uyu mutwe wa M23. Amakuru akomeza avuga ko batayo ikomeye cyane ingabo za Malawi yoherejwe hano mu gace ka Burindi niyo irimo irashegesha, niyo irimo irarimbagura imisozi iyihirika ku barwanyi umutwe wa M23. Murabizi ko nyuma yuko imaze gutahura ko ku butaka ifasha no kurwana na FARDC igacukura indake, kuri ubu ngubu aya mayeri ingabo za Kongo zarayavumbuye, zirimo gukoresha ibisasu biremereye, zirimo gukoresha ibitanka byo kuritura imisozi ikagwira aba barwanyi, kuko hari n'abapfa bikarangira batamenye imisozi bapiriyemo, kuko FARDC irarasa amasasu akaritura imisozi agahinguranya iyindi M23 bakaborogera mu butaka. Ku rundi ruhande, umuyobozi wa societe civile yo muri teritwari ya Rucuru muri groupement ya Bwito yatangaje ko iyi FARDC irimo irakoresha imbaraga nyinshi iri mu rwego rwo guhangana na M23, kandi ubu ngubu ku mirongo y'urugamba igisirikare cya Kongo FARDC kirimo gucucuma, kirimo kurimbura abarwanyi b'umutwe wa M23. Iyi mirwano ibaye mu gihe kuwa mbere no kuwa kabiri gahunda ya SADC yashyizweho. Kuri ubu ngubu SADC irigamba kwica no kurimbura abarwanyi b'umutwe wa M23. SADC itangaza ko hari ibitero bikomeye cyane yagabye ku birindo by'umutwe wa M23 ikoresheje indege, ikoresheje ibisasu. Ibi bitero bikaba byarabaye kuwa kane no kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Sami DRC SADC ivuga ko yahiciye abarwanyi benshi ba M23 barenga 60, abandi 75 bagakomereka. Umuvugizi wa SADC Liyetona Koloneli Rigani Mbonyi Korongi yabitangaje avuga ko M23 kuri ubu ngubu nitamanika amaboko baraza kuyikora nk'ibyo bayikoze 2013. Yagize ati imibare y'abasirikare baguye mu bitero twagabye ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 kuwa kane no kuwa gatanu ni imibare twebwe twabonye, gusa turabizi ko twarashe benshi, twarashe abarenga 100, ariko turabizi neza ko imibare yashyizwe ahagaragara ko twishe 65, 75 bagakomereka. Liyetona Koloneli w'ingabo za SADC anavuga ko mu bishwe harimo na Koloneli usanzwe ukomeye cyane mu ngabo zidasanzwe z'u Rwanda. Ni kenshi na kenshi Kongo yashinjije u Rwanda gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa M23, u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma. Kuri ubu ngubu SADC ishimangira ko mu basirikare irimo irica harimo n'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda. U Rwanda nta kintu ruratangaza kuri aya makuru yamaze gushyirwa ahagaragara na SADC, dore ko u Rwanda ruhakana ko nta musirikare warwo uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 nayo nta kintu iratangaza kuri aya makuru nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bikomeje kubitangaza. Gusa kuri ubu ngubu M23 iratangaza ko nubwo yagabweho ibitero ariko itarabasha gutakaza uduce twayo, itarabasha gutakaza ibice yafashe muri ibi bitero. Sami DRC ivuga ko yakoresheje amanyanga akomeye cyane, yakoresheje imbaraga zikomeye cyane, ibasha kwirukana M23, yirukana hano Kanyabayonga inayisubiza inyuma, kuko M23 yari irimo iragerageza kwinjira ishaka gufata Kanyabayonga, ariko ibangamirwa bikomeye cyane n'itsinda ry'abakomando badasanzwe bizi ngabo za SADC, ingabo za Afurika
y'Epfo ingabo za Sandifu nazo zashyize ukuri kose ahagaragara zivuga ko mu cyumweru gishize zarwanye bikomeye cyane na M23 by'umwihariko imirwano ikomeye cyane yabereye ahangaha imubambiro hasanzwe hashinze imbunda zo mu bwoko bwa BM21 ndetse na BM30. bivugwa ko izi ngabo za Afurika y'Epfo zanatangaje ko zatakaje umusirikare umwe mu gihe abandi 13 bakomeretse bagakomereka ku buryo budakomeye cyane kuko barimo kwitabwaho mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu ingabo za Afurika y'Epfo, ingabo za Malawi, ingabo za Tanzania zikomeje koherezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko uko bwije nuko ukeye SADC irakomeza kongera ingabo nyinshi ku butaka bw'iki gihugu mu gihe M23 nayo itangaza ko izarwana paka kugeza ku munota wa nyuma itazigera yihangana mu gihe icyo ari cyo cyose leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero ku baturage batuye mu bice bigiye bitandukanye. Inkuru ikomeje kugarukwaho n'abatari bakeya, inkuru ikomeje kuvugwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ibinyamakuru birimo France 24, ibinyamakuru birimo BBC, ni ibitero bikomeye cyane, ni ibitero karundura Israel yongeye kugaba ku byihebe bya Hamas. Amakuru dufite nuko nyuma yuko abaminisitiri bagera kuri 5 bandikiye Minister Benjamin Netanyahu bamusaba kudahagarika urugamba, ni nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze iminsi zisabye Israel guhagarika ibitero byose irimo iragaba kuri Hamas. Kuri ubu ngubu Israel yashyize ukuri kose ahagaragara, ivuga ko itazigera ihagarika ibi bitero, ahubwo igiye kongera gucana amadroni, igiye kongera gucana ibifaru, ikica ibi byihebe bya Hamas mu ntara ya Rafu. Ubu ngubu amakuru twabashije kwakira nuko abaturage basaga 65 bamaze guhitanwa n'ibi bitero, n'abaturage biganjemo abana ndetse n'abagore. Bivugwa ko baguye muri ibi bitero nyuma yuko drone zirenga 200 n'ibifaru birenga 80 byifashishijwe n'igisirikare cya Israel mu kunyanyagiza ibisasu muri intara ya Rafu, nyuma yuko Benjamin Netanyahu yashyize ukuri kose ahagaragara akavuga ko batiteguye guhagarika iyi ntambara mu gihe ibi byihebe bya Hamas byaba bigikomeje kwidedembya, kuko iyi ntambara igiye kumara amezi arenga 8 mu gihe Israel yo yatangaje ko iyi ntambara izayihagarika mu gihe ibi byihebe bya Hamas bizaba bitakibarizwa kuri ubu butaka. Iyi ntambara ikomeje kugenda irushaho gukomera uko bwije nuko ukeye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aherutse gushyira ukuri ahagaragara, asaba Israel guhagarika ibi bitero, bitaba ngombwa igafatirwa ibihano n'urukiko rukuru mpanabyaha rwa ICC. Gusa uru rukiko ruherutse no gusohora impapuro zita muri yombi Benjamin Netanyahu, gusa yanagaragaje ko batiteguye kuba bahagarika iyi mirwano mu gihe Israel yaba ikomeje kugwa muri iki kibazo cyo kuba yarashojweho intambara n'ibi byihebe bya Hamas. Radio zitandukanye zirimo BBC, zirimo RFI, zose zikomeje kugaragaza ko Israel ibitero irimo iragaba kuri ubu ngubu bigambiriye kurimbura no kurangiza burundu ibi byihebe biri mu ntara ya Rafu, dore ko ubu ngubu mu ntara ya Gaza ho hamaze kuba amatongo, hamaze kuba ubutayu bitewe n'uburemere bw'ibisasu biremereye Israel irimo irakoresha ahangaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze guhagarika inkunga zahaga Israel nyuma yuko bayisabye guhagarika ibi bitero, ikagaragaza ko ititeguye kuba yabihagarika. Kuri ubu ngubu Israel irimo irarwana imeze nk'iyiyahura, irimo irarwana imeze nkaho ishaka kurimbura burundu igihugu cya Palestina. Murabizi ko Israel ni kimwe mu bihugu bisanzwe bikomeye kuri iyi si. Israel ni kimwe mu bihugu bisanzwe bifite ububiko bw'intwaro ziremereye, kuko kuri ubu ngubu hari n'abadatinya
ntitinya kuvuga ko Isiraheli itarakoresha 1/3 cy'intwaro ibitse, kuko Isiraheli bivugwa ko iri mu bihugu bitanu bifite intwaro zisanzwe zikomeye hano ku isi, bikagaragazwa no kuba Isiraheli itarigeze ikoresha amatanka yayo, itarigeze ikoresha ibisasu byayo bya kirimbuzi. Ariko minisita wa Isiraheli Benjamin Netanyahu we agatangaza ko mu gihe iyi ntambara yakomeza biteguye gushoramo ingufu zose zishoboka mu rwego rwo guca agasuzuguro, mu rwego rwo guhagarika ibi byihebe bya Hamasi. Reka nkushimire nanagusaba nimba ari ubwa mbere udukurikiye kugira ngo urebe munsi ya video ukande subscribe, ubundi amakuru yacu tuyakugezeho uko bwije nuko bukeye, nkuko twabasezeranyije ko ahangaha ariho ugomba gukura ukuri kw'amakuru mashya, amakuru by'umwihariko yibanda ku bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose muri aka karere k'ibiyaga bigari. Reka mbonereho kugusuhuza wowe udahwema kubana natwe, ndagusuhuje wowe uri mu gihugu cy'Uburusiya, ndagusuhuje wowe uri mu gihugu cy'Ubugande, abari muri Kenya, abari mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi, mwese dukomeje kubatera yambo, ari nako nkusaba ngo kande share, comment, like ndetse ubundi amakuru yacu tujye tuyakugezaho uko bwije nuko bukeye, kuko ahangaha niho ugomba gukura amakuru mashya, amakuru abakomeje kwibanda ku bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.